mina ngangena umlozi wasemanzini so ukusebenza kwami kuhlukile ngifana nomuntu ospecializeayo kakhulu awenzi noma yini mina ke ngase nginikwa ukuthi ngiyothula abantu izithwalo labantu asebehlushwe izithwalo ngiyazi khona lento ethi thathile esithwaleni ayikho into enjalo into eyenziwe umuntu iyakwazi uphinda iguqulwe futhi isandla somuntu kuya ngokuthi ufundisiwe yini impande yokuthi lento uyishaya kanjani ukuthi ibuyele emuva ngoba khona abantu abathwalile bengazi so that's why mina nganikwa lo msebenzi wokuthula izithwalo ngiphinde ngilungisa abantu abanedlozi kodwa abavaliwe so iwona msebenzi engispecialize kuona kakhulu. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngokashembe isibongo ngumafavuka njengedengabani isamba nesamba umgosi angalala maqedo lala bafowazana ngunogwajeza ukhundla khundla othima uvimba ngala thukusungale ngumkhovu oyiphayo madakeni oyishasa ngitsela ngiyabingelela le inethezeka TV gama lohlelo uphila kanjani kanti ke namhlanje sinomkhulu umalala phezulu umkhulu Dlamini kahle kahle Dlamini omkhulu ake sibingelele kwinethezeka TV. Bingelele msakazi ngibingelele nabalaleli emakhaya ababukeli lo okhulumayo Dr. Malala Phezulu uDlamini la eMzinyathi ilapha ngisebenzela khona ekhaya elikhulu. Dokotela amagama siyawazi ukuthi aqhamuka ngezimo ezithile noma ngezici ezithile ezike zenzeke empilweni yakho leli ka Dr. Malala Phezulu lifika kanjani empilweni? No lelo liqhamuke sengithwasile ngoba ngithwasa umlozi mina ngumuntu ohlushwe idlozi kakhulu ngisemncane so uma sengithunywa sekuthiwa angilanda isikhwama somlozi nokukhuphula abantu inhlanhla yonke into ilanga nikwakhona umkhulu wasethi ke kusuka namhlanje usuzoba umalala phezulu wasezokuba umalala phansi waye ayethi ngeke ngisaba umalala phansi ngoba sonke lesesikhathi bengihambe ngihluleka so ukuthi ngubalala phezulu ingoba senginqobile ngabuya naso isikhwama esifanele ekhaya. Awu ngizwe kahle sithokoze emkhulu sizongena einsebenzeni noma ekusebenzeni kwakho la ekhaya umuntu masethwasile ngoba ukhuluma indaba yobulozi omunye umuntu akazi ukuthi umuntu othwase umlozi usebenza ndlelani uhluke ngani komndawo noma owenze kokubili wathi umndiki nomndawo noma waphakamisa isithunywa noma wasebenza ngedlozi nje lizwa ngifuna ukuzwa lapha ekutheni ukuthi wena mangathi uyahlukanisa lapho ungahlukanisa kanjani kakhulukazi mase singena kulo msebenzi wala ekhaya. Ngokwami la ekhaya njoba ngithi ngithwasile ngifike ngathwasa umngoni kwase kukhaleleka ukuthi kufuneke ngithwase umlozi in fact umlozi hayi ngoba usuku uthwasa usuku ukhushula igama nje lithi ukuthwasa ngoba lo suke ezokunika impande uyakufundisa ukufunda ukona kuthwasa so ke uyakhushulwa mase ukhushula umlozi awuhlale emzini nomuntu ekhehla lami kodwa fanele unikwe impande eqondene nawe yokuthi ukwazi ukukhuphula lo msebenzi wakho ngendlela onikwe ngayo ngoba umlozi wasemanzini mina ngangena umlozi wasemanzini so ukusebenza kwami kuhlukile ngifana nomuntu ospecializeayo kakhulu awenzi noma yini mina ke ngase nginikwa ukuthi ngiyothula abantu izithwalo labantu asebehlushwe izithwalo ngiyazi khona lento ethi thathile esithwaleni ayikho into enjalo into eyenziwe umuntu iyakwazi uphinda iguqulwe futhi isandla somuntu kuya ngokuthi ufundisiwe yini impande yokuthi lento uyishaya kanjani ukuthi ibuyele emuva ngoba khona abantu abathwalile bengazi so that's why mina nganikwa lo msebenzi wokuthula izithwalo ngiphinde ngilungisa abantu abanedlozi kodwa abavaliwe so iwona msebenzi engispecialize kuona kakhulu. Okay sizongena kuloyo mkhulu kakhulu sigxile kuona ngoba uveze amaphuzu amabili khona abathwalile bengazi kukhona abathwalile bazi kodwa inkinga basayidingi lento esemzimbeni bafisa ukuthi beyisuse emzimbeni ngoba isibanika inkinga sibavalela nakwezinye indawo ebeyivulekile ake siqale la ukwelapha kwakho ngokukwelapha
la ekhaya ikuphi okwelaphayo abantu abafikayo abaney'nkinga kanjani koqala ngoba kukhona abantu abaney'nkinga uthola ukuthi umuntu ushawa ngembhulelo imeqo noma iy'nyawo ziyavuvukala kodwa aqondakala ukuthi yini kukhona yini indlela wena uqonda ngayo ukuthi ngingaqonda ukuthi umbhulelo noma amabomu athile mhlawumbe awasekhaya kakhulukazi mase singena mhlawumbe endaweni ukuthi uyakwazi ukuhlola ngomlozi ngaphambi kokuthi ukwazi usebenze insebenzo zabantu. Into ebalulekile ikona ukuhlola. Siyahlola kakhulu la ekhaya ngomlozi. Even over the phone siyakwazi ukuhlola. Amakhosi la ade ekhuluma phezulu nje ngibika iwona esihlola ngawo asichazela inkinga yomuntu. Kuyenzeka umuntu afike athi unesilwane kanti isipoki. Kuyenzeka umuntu kube ngathi isipoki kanti uhlushwa umndawo. Because lezi zinto khona la ebuye ihlangane ama-sign akhona ngoba into yomndawo mayisihluphe kakhulu isiphakeme kuyenzeka ulokhu ulala nomuntu phopha ulala nomuntu kanti into ecishe ifane naso isilwane. So kubalulekile ukuthi sihlole bese siyatshena ukuthi lo muntu uzolashwa kanjani. So la ekhaya ke isipoki ohlushwa isilwane ohlushwa yilezi zinto zedlozi yonke le nto siyayilungisa phakathi kwekhaya. Nabantu abanalesifo sokuwa kakhulu sinayo impande esibalekelela ngayo ukuthi bakwazi ukuthi babe sesimeni ke bese kuba ke nokulungisa kumsamo ey'ntweni ey'thinta idlozi kakhulu iyona into esiphiwe yona phakathi kwekhaya ukuthi sikwazi abantu sibalungise nokukhuphula inhlanhla yomuntu ngoba thina siyikhuphula ngesidalwa sakho. Isidalwa sakhe isona esisilungisayo sikhuphule ngaso ngoba akekho umuntu onganaso isidalwa sakhe noma singaba ndawonye sonke kodwa khona isidalwa esiqondana nawe silungisa sona sikhuphule sona ukuze inhlanhla yakho iphakame. Uyazi le eyokukhuphula kakhulukazi iyayibasabisa abantu. Mkhulu masikhuluma kakhulukazi ngokuthi ngisayokhopho ethola ukuthi abanye baze becabanga ukuthi wena mhlawumbe ugange ngedlozi ngenxa usukhulume wabeka elinye iside lokuthi umuntu nomuntu unesidalwa sakhe asuke enaso noma singazalwa ndawonye khalolunye kumamunye ubaba munye kodwa isidalwa umuntu unaso. Ake singene lapha ekuthenini ukuthi abantu abaningi bayanukana emakhaya ngenxa ukuthi usibani bambone sekhuphukile ngenxa ukuthi mhlawumbe uyisukumele yena. Ake singene lapho ngoba kukhona abantu abathi hayi fanele masisukume ekhaya sisukume sonke kanti kukhona into edinga wena wedwa. No kuleyo ndawo khehla lami uma sihlola siyabheka into ebalekile masibona into zakho ivalekile sike sicheck ubani wena ophethe wena. Ingane mayizalwa yehla izala kuhlangana idalwa ekhaya nasekhaya komama bese zehlisa ingane ezokwehlela okhalweni lalo ozozala lengane the time ezala kodwa khona abamehlisayo ozomlusa amakholo athi ingelosi kanti la esintwini sabantu kusuka kunesidalwa esihamba nayo isona ke lesesilungisayo because ukukhula kwakho along the way kuyenzeka sishayeke lesidalwa ngenxa yobuthakathi ekhaya nabathakathi abaningi nezinto nawe nokungayiphathi kahle kwakho kuyenzeka ukuthi isidalwa sigcine siqhela. Thina ke siklina lapho bese sisondeze bese sisiphakamisa uyatshenwa ke emakhosini ukuthi ubalo okhushulwayo ID ikhehle thize ekhaya noma ekhaya komama then emva lokho ke sesisilungisa siyasiphakamisa ke sesihlala kahle la sekuphakanyiswa ke ngempande zala ekhaya kokuyizona esisebenzisa masiphakamisa umuntu emva lokho leyo nto akudingeki isithwalo ukhuphuka ngaleyo ndlela futhi awusoze wavala lo muntu ngoba into eqondene nawe hayi ukuthi iqondene nomsamo walapha ekhaya wonke umuntu unesidalwa sakhe. Uma sikhuluma ngaleso sidalwa ngeke kusasa lesidalwa sithi ngihlabele lesi sidalwa ngeke sisho ukuthi ngilambile no ayikho into enjalo ngoba wena uzalwa awuzange ucela ukuzalwa wanika ukuthi woze emhlabeni uzokwenza lokho lesidalwa umsebenzi wakho ukuthi nje 24/7 asenze okuhle phe kwakho. Akwenzekini ekuthenini ukuthi uma ke kunenkinga lapha na ke emsamweni nonke wena unenkinga yakho nomunye ekhaya unenkinga yakhe kodwa ethinta wona lo msamo akwenzekeni ukuthi mazothinta leso sidala uqale lapha emsamo noma uyakwazi ukuthi ukwazi ukudlubulundela ngale kokulungisa umsamo ngoba nithe nomsamo newulungisa la ekhaya. No lokho ungena ephuzweni elihle awuvinjwa umsamo wasekhaya. Kuyenzeka mase sithi akulungiswe ekhaya into elungiswe emsamo kakhulukazi izinto zabantu abaphilile
bazona mhlawumbe omkhulu banamacala athize fanele kudlule lapha enhlambulukweni zonke lezo zinto lesidalo esikhuluma ngaso akusona leso sidalo esizodinga ukuthi kungenwe enhlambulukweni lo uqondene nawe wena uyakwazi ukuthi ungabanjwe le nto ngoba masithi asihlangane ekhaya singahlangani ngenzeka izinto akusho ukuthi impilo yakhe izoma wena phuma ufuna usizo lakho bese sisebenza ngaleyo ndlela lethwaye bezokunuka abanye bathi hayi wena kusho uthwalile noma ugange ngedlozi bebona uphuluka indlela impilo yakhe ihamba kahle no ingoba wena usukumile walungisa okuqondene nawe then ke ngesikhathi uthola amandla usuyakwazi ukubalekelela ukuthi cha sesingayilungisa ke izinto zabantu abazonile esizaziyo phakathi kwekhaya kodwa lokho kwesidalwa sakho nje kuhlukile akuhlangani futhi awuvusi umuntu ethuneni impilo yakho leyo suku ilungiswa khona indlela ekulungiswa ngayo ke impande eqondene nawe ukuze isidalwa sakho sibuyele endleleni ngikuzwa kahle mkhulu ake singene ke kule yeyithwalo abantu bathwele abantu basafuna ukuthwala abantu badliwe bathi sedliwe ekuthwaleni ngithe ngiyothwala ngaba nezinkinga eziningi kunaqala nemali engangithathe ngimashonisa ayikhokheki so ake singene lapha ezithwaleni ke manje nenze njani lapha ekhaya ezithwaleni nasekukhuphuleni imisebenzi ngihlukanisa kokubili ngamabomu kodwa izithwalo izona ezihamba phambili kubantu kulelo phuzu ukuthi into iphuzu libalekile sesisiza abantu kakhulu and abantu bayakhala badliwe bahambile abanye baye emazweni bayokwenza izinto babuya nezinto ezizilwane phakathi kwekhaya izilwane ilala nabantu mhlambe ilala nonkosikazi wakho izize ilale nanawe qobo because kunezivumelwano ezishiwo le la usukuthathe khona lento okunye abakutsheli ukuthi fanele uhambe ibangeni ngakawenza ukuthi so lezi zinto ziyashintsha sibonile eminye imizi sinamanje sisahamba eminye imizi esanda kubhujelwa abanikazi bekhaya uma esefile umuntu lezi zinto ziyavuka ziyahlikiza phakathi kwekhaya so leyo nto ke sike sisho ukuthi abantu noma beyifuna imali yes ngoba siyazi ukuthi kuphilwa ngayo imali kodwa ibheke indlela ohamba ngayo nendlela yento izinto esizenzayo so lezi zinto zeyithwalo mkhulu ziyabakhalisa abantu sinabantu abasuka ko Cape Town uGoli befika la sithi akeze izigubhu zakho umuntu usiyasaba ngisho ukuza sekufanele sithumele umuntu ozomphathela ngoba lezi zinto seziyona phakathi kwekhaya mawuthi uyacheka sesila ekhaya sesihlakaza lezi zinto kuphuma ezinye izinto umsakazi ezisabisayo obona ukuthi no lo muntu kufanele ngeke akwazi ukuhlala nalento endlini because la kunezinto ezithize ezinye ezithinta abantu izilwane ezithize ezenza ukuthi impilo yomuntu ishone phansi so kuyingozi indaba yokuthwala thina sike sithi mawufuna ukuphakama ngendlela efanele phakama ngesidalwa sakho nayo indlela thina esikuphakamisa ngayo kodwa abantu abaningi siyabalahlisa lento kuphele yonke lento uma ukuthi beningasalali nishawa lezi zinto iziphoki ilala nani mase sifikile noma sasebenza thina kuphela ngaleso sikhathi ngoba kukhona eminye imizi ekholwa namanje kuthena ukuthi iyathakathwa isike yathutha kule ndawo yaya kwenye indawo yafika futhi yakhala ngokuthi iyathakathwa leyo ndawo angazi ukuthi ibonani inkosi abantu benkosi eindaweni abahlala kuzona baphinde bethuthe kuleyo ndawo bafika kwenye indawo namanje basathakathwa uyaqiniswa kwenziwa yonke into kufakwa yonke into egcekeni kodwa inkinga ayikakasuki kubona ngifuna ukuya kubona labo bantu sikhulume ngabo labo bantu futhi izona lezi zivumelano ezabakhona kobaba mkhulu esingazazi okunye ngiyangangamenya komunye umsakazo engeke ngiwusho umuntu owenenkinga enjalo yokuthi kuvele kuqhamuka umlilo ekhaya izindlu ziyasha abalali bashawa izinto lo khala kakhulu futhi abantu besifazane banesibindi waye umthandazi lo muntu wahamba waye kumuntu usho ukuthi wefuna ukuphakamisa lokuthandaza kwakhe kanti uyamthwalisa futhi hayi ukuthi wamthwalisa engazi wamthwalisazi kuphela yena ufihlela la ekhaya mase konakala izinto so mase sichecka ngabalozi kuyatholakala sesiyamtshela no uthi emakhosini wena walanda izinto hayi ukuthi uyathakatha noma kwenzakalani ufanele wena uvume ekhambe kuyohlakazwa lento sahamba sakulendle engavulwa kwafika kwasuswa lezo zinto kwalungiswa kahle ukuze isimo sibuyele endleleni so abantu ibona abathwalayo bese kube ngathi bayathakathwa kanti cha ibona balanda izinto bazi beyitshena ukuthi bazoceba kanti bazoyibulala ekhaya othwale engazi ngoba kukhona izingcabo esifakayo emagazini ake ngilinganise nje kukhona umuntu onesithunywa sebandla sesontweni
bese funa ukukhuphula futhi sona leso thunywa ngokuthi uzwe obani ukuthi hayi kunamajaji athile kunani ethile ekwazi impela ukubona ngisho into engale. Okay, kube khona umuntu futhi ongaboni lutho esontweni onothando lokubona esontweni naye enze the same thing esegcina sebona but ukubona kwakhe uneyinkinga eziningi mhlawumbe uyawa omunye egcina senesifo sokuwa engagcina engabonanga inkinga makuthiwa kusesontweni shayeke phansi umuntu manje inkinga kayisho inkinga ukuthi isukaphi mase siya ngabantu futhi abanemisebenzi ethile bayezwa kuthiwa kuyaphakama mawuyeke ubani ukhona into anginika yona uyayishisa nje kuphela abantu bazongena ihamba lento egcineni mase mdemand izinto ngifuna ukungena kulabo bantu ke manje ukuthi abazi kodwa bakwenzile lokho ngabe lokho uyakwazi ukubhekana nakho ngqo ngoba phela ezinye zeinkinga ukuthi uthwalwe ungazi umuntu masumtshela ukuthi unesithwalo uyaphika emengentaba ethi hayi ayikho lento umkhulu ngathi ugeje ushaya eceleni. Siyakwazi ukuhlukanisa mase sikuchecka emakhosini bakhona abantu abafika kanjalo omunye ufika athi usevalekile kade uthe uphuma ebukhali ekuthwaseni wasebenza kodwa useyibone sevalekile kanti uyena osehambe wasebenzisa izinto engafunwa edlozi lakhe. Kunabantu abanedlozi lasemanzini njengathi umuntu onedlozi lasemanzini akakwazi ukusebenzisa izilwane emzimbeni wakho even ekhaya ngoba leyo nto iyaphambana nesidalwa sakho. Instead ukuthi kuphakamise wena izokucindezela ikushaye kakhulu ngoba idlozi lakho alifuni lento. So abantu abaningi kuyenzeka ukuthi uye enyangeni ethize ibanika impela usizo belithola abantu nabangani bakho usizo mawufika wena ungalitholi konakala izinto ngoba isidalwa sakho asifuni lento enobulwane. So ikhona ke leyo kuthwala ungazi umsakazi vele kuthiwa nje thatha le nduku iyona ezokusiza noma sifake egazini leyo nto iyabalimaza abantu kodwa thina siyakwazi ukuthi sihlukanise sikuhlambulule sikulungise kahle bese sikuphakamisa ngendlela ofanele uphakame ngayo ngoba wena into ofanele uphakame ngayo yilo onikwe yona eyisiphiwo sakho. Okay, ake sihlukanise phakamiso zala ekhaya angazi noma isithwala unaso yini ngoba phela nomuntu masephakeme kuthiwa hayi uthwele mhlawumbe unaso isithwalo kodwa ke ungasicacisela nababukile emakhaya ukuthi sikhona isithwalo sala ekhaya ngale kokuthi uyayithula izithwalo iphakamiso zala ekhaya zime kanjani ngokuhlukana kwazo abantu abezala ekhaya abakanjani okufanele beze kulezo iphakamiso zala ekhaya ngoba ngingathi ngishayela izinyoni emakhaya ngiyicoshele ngemali noma ngibe nenhlanhla ngithi ngiyabhetha ngithola imali ethile mase ngizala ekhaya ngicela isiphakamiso ngabe khona into enjalo. No la ekhaya asinikwanga ukuthwalisa since ngangenwa idlozi lomlozi uma sithi ukuphakamisa ngoba siphakamisa isidalwa sakho lese sikuwena that's why sithi ukuphakamisa asiphakamisi kona izilwane noma izinto ezithize ezizimfihlo no kuphela kunezimpande eziqondana nomuntu ngqo ngoba njengoba ade ngike ngathinta umlozi abantu bazi ukuthi khona impande yakhona yes ikhona impande yakhona kodwa iba specific kumuntu othize impande ehlukene kodwa zihamba ngegazi lomuntu nokuthi wena unikwe kuphi because ukhona umuntu onomlozi wasentabeni nomlozi wamanzi so yonke le nto ofanele uyihambise ngendlela nalana ke ekuphakamiseni la ekhaya khona impande kuthiwa impande yesalukwazi igama lelo since kuyimpande yesalukwazi isebenza kulabantu abazalwe bembethe kakhulu khona umuntu ozalwe embethe nale fanele sihlukanise ngoba iyabadida abantu bazi ukuthi umuntu makuthiwa umbethe sekufanele kuhlatshwe into ethize kulungiswa ingubo no khona le ngobo yasemanzini ozalo umbethe ayidingi igazi emzimbeni kusho ukuthi once nahlaba ingakho omunye umuntu athi kade ngangibula kulo ngithiwa ngibula ingobo kodwa into zami ziba mnyama ingoba nichitha igazi kunempande yasemanzini esetshenziswayo kumuntu onjalo so lokho kwembatha ke lapho sesebenzisa lempande kuthiwa impande yesalukwazi yes because kuyimpande yasemanzini siphinde sibe nempande ekhehla impande ekhehla nakhona umuntu ongenwe noma ogadwe kakhulukazi abantu abanamakhehla phakathi kusho ukuthi kunenzuza futhi lapho inzuza ke msakazi business wise awukwazi ukuba nebusiness ungenayo inzuza siyachecka siqala isidalwa sakho ukuthi isidalwa esinjani ubona ibusiness yakho lingahambi niyaforce noma ingoba inzuza izange isondezwe ngendlela efanele ngoba nakhona ebusinessini msakazi fanele kube nesidalo okuyisona esikusupportayo
lesidalwa sasinalo moya wenzuza sizokupha wona umceba sisho ukuthi uzothwasa noma njani so yilapho sesebenzisa leyo mpande ke yekhehla la ekhaya phinde kube nempande yokugcina le yokugcina ke iphakamisa abantu ke in general labantu abanamabhizinisi amakhulu esethi nje ngifuna into zami ihlale ihamba njalo singashoni phansi sithi ke iyona mpande yekhehla enkulu la ekhaya even nangama price akhona makhulu but ke mase besithinta siyabachazela ukuthi ihlukana kanjani iyona ke siyisebenzisayo nayo yila bekuthuka khona bethi uthwele thina kodwa sisuke sazi ukuthi awuthwalanga nawe uyesukuzazi ngoba usebenza umsebenzi wakho clean yonke into ngendlela efanele ayikho imigomo nembandela kakhulukazi kulo othi osomabhizinisi laba asebekhona abakhula njalo abafuna into zabo ihamba kahle imigomo nembandela nje ebekiwe ekutheni ukuthi umndeni ungazuthuka ukuthi usibanibani waye engasakwenza ukuthi ekubeni besikwenza naye no ayikho into enjalo futhi ayikho into ekuthiwa hamba uyohlaba njalo uzolokhu uhlaba noma uzokwenza no lokho siyakulungisa ugezwe kahle wena must ukuthi ube clean 100% bese ke sicelisa kusuyasho ukuthi mina kahle ngizama leli business ngifuna kodwa ukuyibona ngilapha into edala ukuthi izimpande zakhona zibe strong emsakazi ezokuthi usuku computer phela mawulapha even amathenda yonke into ucomputer nabantu abanezilwane ebusinessini kakhulu senzele ukuthi ungashayeki nasemndenini futhi ungathakatheki ungenzeki lutho kodwa wena ukwazi ukuya phambili that's why kuyimpande ekhehla ethanda ukuba strong so akukho nowodwa umgomo kulezi impande engichazayo ukuthi sekuzothi ungakudla ukuthi uzodla ukuthi noma ungakwenza ukuthi ayikho into efana naleyo noma kuthi uzolala nomuntu because abantu abaningi abashawe izithwalo umsakazi bahlulekile abanye bekuthiwa isithwalo akwenziwe sure ngeviki noma ngabe uganiwe lala namantombazane noma amathathu ngeviki ngaphandle hayi unkosikazi wakho so abanye abantu bahlulile leyo nto that's why begcine bexabana nezinto zase zibathatha badlula wasala umndeni wasafarisha emakhaya so izilezo zinto ke esiyilungisayo kakhulu okay ngekuzwe kahle mkhulu kukhona abantu ke abanebhizinisi sinomqondo omunye webusiness masinomqondo omunye webusiness siyakwazi ukuhlangana sixoxe ngendaba zebusiness sesiyalibona ibhizinisi ukuthi liyakuzama uphakama ikhona into engathinta abantu abakanjalo behlangene bebathathu baqhamuke ezibongweni ezahlukahlukene ekutheni ukuthi belungise lento yebusiness kodwa uyazi ngokwebusiness ekutheni ukuthi ngahamba kuxatshana kuhlukana ngokwebusiness ngoba ibusiness liyaxabanisa ngifuna ukuthi siye lapho ukuthi ikhona into kanjalo engakwazi ukulungisa isimo esikanjalo uma abantu behlangana nomqondo wodwa mase bethi ake siye kumkhulumalala phezulu siyoza ukuthi engasinikani ukuze sikwazi ukuthi nathi siyinqobe izitha zethu nezimpi esizilwayo noma umuntu ufanele suke eyedwa kulabo abantu abathathu abahlangana nomqondo wodwa ezekwana no kufanele behlangane siyakwenza lokho kodwa mase behlangane futhi siyachecka ukuthi la phakathi kwenu ngoba kuyenzeka uthola ukuthi wena into zakho ihamba kahle mawuzenzela wedwa noma uzenzela nomunye umuntu kodwa mawangena usibanibani ziyonakala izinto khona abantu abanamathunzi athize emsakazi ongafanele nihlangane nabo bengakliniwe omunye mhlawumbe wabulala umuntu omunye mhlawumbe wesifazane wakhipha ingane lo muntu onjalo uthi uzohlangana naye kulesimo uzoniphazamisa so must ukuthi mase behlangane siyachecka bese siyasho ukuthi wena fanele kwenziwe lokho lo kwenziwe lokho bese ke niyahlanganiswa ngokwezibongo zenu ukuze umoya waleli business because naleli business phela sefanele liphakame kube ibusiness elihlanganisa abantu babe ndawonye so that's why lento kube ngathi umoya othize no sicela ukuthi leli business lethu lenze nje kodwa nina seniclean emva kalokho akukho la inzophazamiseka khona once nje sahamba ndawonye sezinto ethize akekho ozophinde aluze imali ngoba njalo manifaka umuntu othize izinto zonakala khomba ukuthi content wrong must ukuthi abantu qale becleanwe behambe ngendlela efanele ngoba ngikubuza lokho ukuthi kuba nezinto ezishisayo mhlawumbe kwesinye isikhathi lezo zinto uthola ukuthi maze ke zashisa ikhinyibaza izinto zomunye mase ushona phansi kakhulu ngakuyena ebone sengathi ujikelwa woza kwabo la ngaphakathi no yes ngeke ngezweke kulezo ezithize ezishiswa nani thina sinendlela yethu sithi sabantu basemanzini sinendlela yethu imvamisa thina sisebenza la ekhaya maniza la ekhaya sifike senze yonke into
siqede makuthi kuye emanzini noma kuyiwapi noma isentabeni sifike senze ngempande zala ekhaya then siqede ayikho into esizothi nizolokho niyishisa no ishisa lapha no ayikho into enjalo ngaleso sikhathi yini umsebenzi kanti walesi sidalo ohamba naso sona thina siqeda naso nje sona sihambe sivula iminyango akuthi nje uphuma la ekhaya ibe kukhala amafoni ama-connection ade sevalekile because abantu abaningi abasuke befika abantu asebevalekile hayi umuntu ozoqala phansi uthi nginje kodwa sekuvalekile nginele ngamfonela umuntu angithembise mase ngithi ngiyamfonela siqabane no khona lesekwenala khona thina sivula lapho ukuze izinto zonke zibuyele zibe normal. Okay, ngizwa kahle. Mkhulu, kukhona imisebenzi othola ukuthi ngikubuzela lokhu ngoba ngiyazi ukuthi ubuye usebenze nangama products athile la ekhaya. Nakuba ngelinye ilanga sizokhuluma ngama products kahle si wonke siwaqede. Ake siqale la ekutheni ukuthi ikhona imisebenzi eposwayo la ekhaya ifike la umuntu ekhona. Kukhona yini othi mawuxoxa nomuntu ukupose kufike la ekhona umuntu ekukhiphela ekhona ngokuxhumana kwenu nobabili ukuze umuntu okude mhlawumbe ko North West okumpumalanga ko Cape Town ekwazi ukucaceliseke ongekho la eThekwini kakhulukazi noma around Durban nokhona la eThekwini mhlawumbe uxakwe imisebenzi ngifuna ukuya lapho nokuyenzeka kukhona uthola ukuthi into ejahekile manje umuntu akakwazi ukuthi azafike ngaleso sikhathi so siyakwazi ukuthi simposele simtshene ukuthi uzokusebenzisa kanjani imisebenzi emkhulu ile yokuphakama yokuphakamisa isidalwa sakho so leyo ibalekile ukuthi ufike sikuthinte ngezandla zethu siyonke into siyenze kahle sigculiseke siyakwazi kodwa ukuchecka over the phone ufike sewazi ukuthi usuzokwenzani la ekhaya yes leyo msebenzi enjalo so lokho kunye okuthunyelwa mhlawumbe uhlushwa isilwane kuyashesha la ukhona siyakwazi ukuposela ngihlushwa unkosikazi wami noma ngisebenza kude mhlawumbe ngama-truck kakhulukazi labantu bama-truck bakhala kakhulu umuzi wakhe awuvikeleki unkosikazi selula noma intombi yakho noma yini siyakwazi ukuposela sikutshela ukuthi usebenzisa kanjani kuwena emva kalokho umuzi wakho ubuyele endleleni yakhona uyabiyeleka ngendlela efanele so khona ama-product anjalo esikwazi ukuthi siwathumelele ngendlela efanele. Okay, mkhulu usebenza kuziphi insuku? Insuku zokusebenza la ekhaya uLesibili, uLesine, uLesihlanu nesonto. Tuesday, Thursday, Friday and Sunday izona insuku zokusebenza phakathi kwale ekhaya. Bayaphuka abantu uma beza noma umuntu makusuku lokusebenza uyatheleka nje. Balekile afona emsakazi. Ngoba into ebuyishaye kakhulu uthola ukuthi umsebenzi asifuna ukuthi ube mningi kakhulu ukuze abantu baneliseke so sazi ukuthi isikalo sabantu singaka namhlanje because akona lo msebenzi kuphele khona nomsebenzi wemfuyo enginawo eceleni so kubalekile ukuthi izinto siyibalansise kahle so abantu kuhle ukufona bekwazi ukuthi bathola ama date bakwazi ukubhukha la ekhaya. Okay, mkhulu inamba atholakala kuzona nokuthi ucacisele umuntu ukuthi ngoba ula imzinyathi ukuphi nomzinyathi senzela abantu abazokwazi ukuthi beyigibelela behle uma sebehlile behla bayithola kanjani ama direction ukuthi beze befike la egcekeni. Thina njengoba sila emzinyathi mayogibelile mhlawumbe umuntu esuka eThekwini ugibela umzinyathi ehle ogodweni esitolo la ogodweni kunabafana abalungisa amathayi abesiyasho ukuthi uyaka Dlamini la kusetshenzwa khona abantu bazomyalela la ekhaya because ba omakhelwana bala ekhaya but nje sila emzinyathi emaqadini ngaphesheya kweground la konkosi iyona ndawo ecacile leyo phakathi kwekhaya. Okay, inamba utholakala zona inamba ekuyona esisebenzisayo u079 484 7116 079 484 7116 ku YouTube sikhona Dr. Malala Phezulu uTikTok Dr. Malala Phezulu na ku Facebook ngokunjalo Dr. Malala Phezulu. Dokotela sibonga kakhulu ngesikhathi usinike sona la kweNethezeka TV. Kubonga thina baphila abantu emakhaya. Sibonga kakhulu kokuzayo ke mbukeli songena kakhulukazi kuma products ala ekhaya ngoba uke wawathinta ama products ukuthi unawo umkhulu uDr. Malala Phezulu. Ngiyathemba ukuthi la ukhona ekhaya nawe ngiyacabanga ukuthi konke okuzwile ufundile kakhulu futhi uzokwazi ukuthi usondele nakuyena ngoba nazi nezinamba zibhaliwe khona la escreenini. Nethezeka TV ngena ku TikTok uthi Nethezeka TV, YouTube Nethezeka TV, nalapha ku
Facebook Nethezeka TV. Igama lami ngumsothule ngokashembe isibongo. Mafafuke njengetengabane. Sambane sabumgosi angalala maqedo lala bafufukazane. Kunuka nje isikhundla khundla uthi mawuvimba ngala uthi usungale ngomkhovu oyiphayo madakene uyishasa ngithela ayiphindi ibonane nangokuzayo. Yipa.